Tafadhal Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mengundang para peserta untuk tampil, kita dari Dewan Hakim kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib atau ketentuan lomba. Yang pertama, peserta diharapkan tidak meninggalkan tempat tanpa seizin panitia. Jadi kalau peserta mau keluar, ada kepentingan di luar, mohon untuk disampaikan ke panitia. Jangan sampai dipanggil tidak ada orangnya. Kedua, peserta yang dipanggil namanya selama 3 kali. Ya. Jadi peserta yang dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak berada di tempat, maka dinyatakan gugur. Wah, ini. Ya, jadi mohon dilapor ya kalau mau keluar. Ketiga, Dewan Hakim memberikan penilaian bidang irama, lagu, tajwid, fasahah, dan penampilan dengan durasi waktu 6 sampai 10 menit. Ya. Kami sampaikan bahwa kalau sudah lampu merah masih disambung ayatnya, itu ada pengurangan nilai. Ya. Jadi kalau sudah lampu merah, ya, ditutup saja dengan lagu bayati, dengan ketentuan harus sampai di akhir ayat. Ya. Jangan berhenti sebelum akhir ayat. Nah, itu juga pelanggaran. Ya. Dewan Hakim akan memberikan kode dengan menyalakan lampu saat waktu dimulai. Jadi kode lampunya itu hijau berarti bacaan dimulai, kuning siap-siap untuk berhenti, kemudian lampu merah bacaan harus diakhiri. Kemudian kami dari Dewan Hakim terdiri dari saya sendiri, Ketua Dewan Hakim, menilai bidang fasahah, ya. Kemudian Ustadz Muslim Bukhari di irama dan lagu, ya, suara dan lagu. Kemudian Ustadz Firman bidang tajwid. Saya kira demikian penyampaian dari kami selaku Dewan Hakim. Mudah-mudahan para peserta dapat menyimak dengan baik dan tidak ada yang keluar tanpa izin. Ya. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Ya. Iya, kita ingatkan ya sekali lagi bahwa kalau menyalami lampu hijau berarti mulai meki untuk baca Quran tak. Terus kalau lampu kuning siap-siap untuk berhenti ya. Terus lampu merah siap-siap untuk mengakhiri. Yang penting jangan mengakhiri hubungan tak dengan seseorang ya. Masya Allah. Baik. Bapak, Ibu peserta PTQ dan pendengar, pemirsa RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan memanggil peserta pertama dengan nomor tampil 01 Qori'ah dengan membacakan surah Al-An'am
ayat 61, halaman 123. Kepada nomor tampil 01, disilahkan. Surah Al-An'am ayat 61. Sekali lagi, Surah Al-An'am ayat 61, halaman 123. Baiklah hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia nomor tampil 01. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita ke nomor tampil 02 Kori dengan makro Surah Yunus ayat 41, halaman 193. Sekali lagi dengan makro Surah Yunus ayat 41, halaman 193. Surah Yunus ayat 41, halaman 193. Hadirin yang kami hormati, ini dia nomor tampil 02 Kori.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Baiklah pendengar, pemirsa RRI Makassar, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi nomor tampil 2 Kori, dan selanjutnya kita ke nomor tampil 03 Koriah dengan makro At-Taubah ayat 123. Sekali lagi dengan makro At-Taubah ayat 123. Baiklah, dan kita informasikan juga untuk peserta PTQ siap-siap dengan nomor tampil 06 Kori. Baiklah hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia nomor tampil 03 Koriah. Baik, kita panggil untuk selanjutnya nomor tampil 03 Koriah. Untuk panggilan yang terakhir atau panggilan ketiga yaitu nomor tampil 03 Koriah. Baik, kita nyatakan gugur.
Baik, untuk nomor tampil 03 kita sudah nyatakan gugur, dan untuk selanjutnya nomor tampil 06 Kori. Baik, kami persilakan untuk nomor tampil 06 Kori yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 94. Baik, sekali lagi untuk nomor tampil 06 Kori dengan makra At-Taubah ayat 94. Kami informasikan untuk peserta PTQ untuk nomor tampil 09 Koriah bersiap-siap. Baiklah hadirin yang kami hormati, ini dia nomor tampil 06 Kori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم
جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Baik pendengar dan pemirsa RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi kita dengarkan penampil kita nomor tampil 06 Kori. Dan selanjutnya kita undang untuk nomor tampil 09 Koriah. Nomor tampil 09 Koriah dengan makro Surah An-Nahl ayat 35. Surah An-Nahl ayat 35. Dan bersiap-siap untuk nomor tampil 10 Kori untuk sebentar setelah nomor tampil 09. Baik hadirin yang kami hormati, ini dia Koriah 09.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita dengarkan nomor tampil 09 Korea. Selanjutnya kita panggil dengan nomor tampil 10 Kori dengan makro surah Ar-Ra'd ayat 19. Sekali lagi nomor tampil 10 Kori dengan makro surah Ar-Ra'd ayat 19. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pendengar serta pemirsa RRI Makassar, ini dia nomor tampil 10 Kori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. Baiklah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi nomor tampil 10 Kori. Dan untuk selanjutnya kita undang dan hormat untuk nomor tampil 11 Koriah. Nomor tampil 11 Koriah dengan makra surah Yunus ayat 71. Surah Yunus ayat 71. Dan bersiap-siap untuk nomor tampil selanjutnya, yaitu nomor tampil 12 Kori. Baiklah hadirin pendengar dan pemirsa RRI Makassar, ini dia nomor tampil 11 Koriah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم. Baik kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kita saksikan nomor tampil 11 Korea. Dan untuk selanjutnya kita panggil nomor tampil 12 Kori dengan makra surah Asy-Syu'ara ayat 69. Sekali lagi dengan makra surah Asy-Syu'ara ayat 69. Baiklah hadirin yang kami hormati, ini dia nomor tampil 12 Kori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقتني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين
وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم. Baiklah hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi peserta Kori dengan nomor tampil 12. Selanjutnya kita melangkah ke peserta Qori'ah, yaitu nomor tampil 17 dengan makro surah Al-An'am ayat 1. Bersiap-siap untuk peserta Qori nomor tampil 14. Baik, sekali lagi kita undang untuk nomor tampil 17 Qori'ah dengan makro surah Al-An'am ayat 1. Baik, saat ini kita saksikan juga ya, ini masih bersiap-siap untuk nomor tampil 17 Qori'ah akan membacakan surah Al-An'am ayat 1. Baik, oke, sudah mantap. Baiklah para Dewan Hakim yang terhormat, ini dia nomor tampil 17 Qori'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرونا آخرين صدق الله العظيم. Iya, baik. Kita tentunya masih bersama di Lomba Tilawah PTQ LPP RRI Makassar tahun 2023. Dan melanjutkan kebersamaan kita pada siang hari ini ya. Tentunya kita masih semangat juga untuk menjalankan ibadah puasa ya teman-teman untuk peserta PTQ. Mudah-mudahan saja. Dan untuk selanjutnya kita undang untuk nomor tampil 14 Kori dengan makro surah Asy-Syu'ara ayat 105. Sekali lagi nomor tampil 14 Kori dengan makro surah Asy-Syu'ara ayat 105. Dan kita informasikan untuk para peserta PTQ siap-siap sebentar juga untuk nomor tampil 19 Qori'ah ya. Setelah nomor tampil 14. Baiklah Dewan Hakim yang kami hormati. Ini dia nomor tampil 14 Kori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعض الباقين. ثم أغرقنا بعض الباقين. صدق الله العظيم. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi nomor tampil 14 Kori, dan melanjutkan kebersamaan kita sebelum kita mengundang untuk nomor tampil selanjutnya. Kita sampaikan untuk para peserta lomba tilawah untuk tidak meninggalkan tempat sebentar atau jangan dulu pulang karena sebentar ada pengumuman ya. Jadi sebentar itu langsung ada pengumuman. Kita akan umumkan siapa-siapa para pemenang 1, 2, 3. Jadi untuk diharapkan tetap di tempat. Baiklah kaum muslimin dan muslimah, untuk selanjutnya kita panggil dengan nomor tampil 19 Qori'ah dengan makra surah Al-Isra ayat 71. Sekali lagi dengan nomor tampil 19 Qori'ah dengan makra Al-Isra ayat 71. Iya. Ada nomor tampil 19 Qori'ah? Baik, sekali lagi satu panggilan. Nomor tampil 19 Qori'ah. Baik, kita nyatakan gugur. Untuk selanjutnya, kita undang untuk nomor tampil 18 Qori. Nomor tampil 18 Qori. Baik, nomor tampil 18 Qori akan membacakan surah Al-Maidah ayat 35. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya, saat ini kita saksikan bersama kaum muslimin dan muslimah. Nomor tampil 18 siap-siap untuk menunjukkan kemampuannya. Baiklah para dewan hakim yang kami hormati, ini dia nomor tampil 18 Qori.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء فانقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Makassar dan teman-teman peserta PTQ LPP RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju ke nomor tampil terakhir, yaitu nomor tampil 21 Korea. Nomor tampil 21 Korea dengan makro surah Al-An'am ayat 11. Surah Al-An'am ayat 11. Baik, saat ini kita saksikan persiapan dari nomor tampil 21 Korea. Dan kita informasikan untuk teman-teman peserta PTQ LPP RRI Makassar bahwa sekali lagi untuk jangan dulu pulang karena sebentar ada pengumuman sekaligus penutupan dari PTQ LPP RRI Makassar. Baiklah Dewan Hakim yang terhormat, ini dia nomor tampil 21 Korea. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف
فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Baiklah para pendengar dan pemirsa RRI Makassar dan kaum muslimin dan muslimah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi nomor tampil 21 Korea yang merupakan nomor tampil terakhir. Dan dengan berakhirnya nomor tampil 21 tadi maka berakhir pula untuk lomba tilawah. Dan sekali lagi kita informasikan untuk para peserta PTQ agar tidak pulang karena sebentar ada pengumuman sekaligus penutupan PTQ LPP RRI Makassar. Dan kami persilakan sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini masih menjalankan ibadah puasa juga. Dan sekali lagi pukul 13.30 nanti kami ingatkan juga bahwa Anda kembali ke tempat ya di Studio 1 RRI Makassar karena untuk pengumuman dan persiapan penutupan akan kita laksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, manusia tempatnya hilaf. Terima kasih atas perhatian untuk teman-teman semuanya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
C, 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 C.